Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šantor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažiová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Siente seré yo su dueña. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Vilma Pančovičová, Kornélia Paceltová, Eva Bakouková, Eva Vanková. Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šantor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažiová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Siente seré yo su dueña. Na slovenskom Skrytá vášeň.